orang gila lo dan tidak kata nembang. Ini kinong kayak kata. Lungun gila ya. Wah, bikin ni murahin dan kayak kata na. Dari mo to gigitan din. Ang mainit mga takal kin boss. Buka mang kita orang magkepeng. Una sa menggot. Buka mang kita orang magkepeng. Pasok kung dari mi kata nang ko. Di mo makutohan tamiki kay magkepeng dai laos kay tamiki. Si Arnold mi Arnold. Di mo makuto dai. Iya. Engkau ko ga eh. Ni naray pa ni naga eh. Lagu mo joke. Ora lagi boss. Ah, kung tawahan. Kita dalani mo luwi pa din ang talot takare ng tasimba ulian. Ya, hau lang nasa saralan habding. Aku maramarin aku jumpa si Arnold Leo, senang aja kan. Sudah kita cari luwi pa din. Ako pengilahan ko lewat henda ga eh. Biru. Si bunik mo kay yan, nakalagal Tama na ko gitin. Kan nakalagalan gitin, tama yan. Yo ko telepon luwi boss. Telepon lu eh. Lang sempat nan urepak lu kay rada nanan. Bune masuk. Nomor na pwede alihin ko na nung. Kaya kalian. Mo kay men santi men job en. Lagi kita cari mo luwi boss. Mo lubin kay mot kay ren. Tama kay mot niyo kay mot niyo. Tama. Di ka biasa lang din niyo. Ito na dah hendan lot mang liyo hendan. Bagus sendiri. Cek ka. Mari uji tama kung kay hindi. Ini lo hendan ko. Ah, tidak tahu dah. Aku pero nek betuhen tak kagari nombe kelak nek. Nek kuleng ko nombran e geluh. Ya segupak enda nang kurang geluhen. Oh, kita tama rin kita. Dua tak kali Ko ka abot kitchen. Tak kari na ngo salahan. Ah, ya. Nak pa mo duit. Sa nga kay lausin kay mo. Cici na peo nek betuh nek gilahet. Dapat kena ni bos. Ah. Negatif mo bos. Jangan kita orang makepeng. Dako na mo. Marapas ngudog ka. Isa ka saragin. Ya apa ketahan bos? Marano ang kumnang. Yung kita Aku kepeng. menang ke. Aku Bos menangan kalak lah. Dari. Kapay na hidawat. Kodang gerang-gerang men. Itu dia ni bos. Ano penakil majora. Yo, dati sumangan ya, memang sanggutan bos. Kan kumelawan ka. Ya ada lagi bos, dati sumang dah kan. Kita hok mau situ. Kasahat dua na luwin na para kambutin. Dati si bos dia aku mangan bos. Diyan na tembun din na kitambam. Ang gana birahagunin tama ni making isarin. Untuk kita dia, tu kita panganan ke. Kaya mo. Dati si bos. Sabi nyo kayo mo penakil. Dua mo yung video. Hok mau situ bos. Ah, anda bagian dah kita mangan situ. Maju. Ulang na sempat ko dirasa. Pul di kanan. Mana bos? Aku bos mangan menangan kalak pedasan. Para masalah kahilay dirasa kita ng tanggung jawab ya. Bagi orang aming ditandai bilang gitu. Mati bos. Oh, siyakan ito. Nandiyo. Ako nang jawab pinahan. Iya bos. Buka lewat dulu. Kain na ito. Oh, yung bisa zaman-zaman beginda. Keping ko. Dapat susu anak. Sawit hanggang muka. Kain ito. So, kain mo yung pakay mo. Saragan, sarabuang. Kalau di, ito mo lang niyak ko lagi. Pagbuhin mo. Hindi mo di episode yan. Hilang lang pia. Matin yan. Hindi ko piso. Kepeng mo rin. Hindi ako lagi din. Ay, daya.
Tajam banget ya. Lagi Pak ya. Anjing mo. Kulang na lang. Saan ako galangan po? Kahit lang niya ng gawat. May grasa ray kita. Repak po sinan. Bajura kami gahibitan dahil sila kayo. Dalit ka rin. Dalit, boss. Dalit ka rin, ha? Bajura kami gahibitan dahil sila kayo. Ulang sempat ako siraga rin. Kalau Arnold Lengong uwawat di kaya halis sila katanin. Yan. Kalau sempat ako siraga, dito. May orang kita mahasilin, marami. Tapos mang dyan, boss. Orang kayong bibok ako tangkok na nagkutangkok. Bajurahan din yung tanda ito. Boss, dito, boss. Dito, boss. Uy, pasentan! Nakunyok yan, yan. Walang din anjok yan. Kipit. Joga lang. Parang. Joga. Wala ba ganyan mati? Gusto pa kalakay walang nakunyok yan. Ay, dito ko hali. Hindi na yung tulit yan. Takunyok ko dito takong hali. Dahil kalin mati mo yung bakit. Full rin. Basirasin. Nakawin natin lang. Dito kami. Hindi kayo kapos kayo, boss! Hindi mo nagkagawa ka ka na. Full kalin yung dito din. So, nagbibilang mo dati. Okay, ako. Kaya natin trapos sa dahil gupul lagi puling mga natak yan mati gupul hindi kata na kaya ko yan mati gupul lagi tinggal lagi bangkit tak kuning ang gusto sina. Una boss. Tahu ko ba na hindi ko pa wala na. Bangkit boss, bago ang ko hindi na bangkit. Bago ko niya ang bago ang bangkit. Boss, lagi daw niya boss. At natin boss. Kau jelasin bos, di muka kayak manggo, laki gue bilang bos. Orang masalah nih, Mbah Kiso yang Mbah Kiso tajam toh kok. Aku lu zaman lagi harap kok kita dapat. Pada turun korai, kayak lepak lembah nih, petajam nabi sionari. Aku marah, bos. Aku udah beh, marah bagaimana lu aku preman. Laki bos, dia dapat aku kan mati aku. Aku marah tuh kan aku masih selesai na bang full no gono, pikirin no. Ya, ada bilang tanggung jawab kosan. Oh, masalah ni tanggung jawab ni. Aku lejam nak kita pergi kita sada minum. Api ko kan ito na para listen. Bukan mga listen. Imo ha, bukan kan aku listen na. Marah ko. Sino dia kasih nang kumupang kuda? Aku walang kita ko basta ako ngayon. Sana to, becha. Tama, para salah na eh. Dahil siya huwag yung gusto ko mag-procedure ko mag-procedure. Woy, penako! Bakit silang kuda ko? Kau silang punya kuda ya? Kau mendek? Ya! Kau nak siang kau juga dia yang gedai. Waktu day. Odi. Harus sudah ko dikelilingi yung ganda ko. Deh, besar po ne. Hindi ta ko mo ne. Yar ko to, ko na mo dipias niya pa sa lingkod ng sulus ni pa eh. Tako nang mo ko ora. Ko jaket. Betul niyo ko. Dia orang malah dikit. Ni Honda kaya nagpapangkilan ni. Ko pa Honda mi. Honda ko ra gode hugway. Dari otang lo ko peke sinan ko deh, hindi ako dahil. Otang. Dari ko mukha ko pen. Hindi kita ara ni ba? Oh, you know. Ya. Lop mo do. Lop pang pihen.
Cutang pembuatan melakukan ceritanya. Ah, oh tiga kalak nang kuning sini na. Ah, yung tama pa ko sini na, belum na. Kasi ko na din, what day ako pe kunin, lantang ko emosi dahil da. Ah, ako dyan ako ko beta kan. Ay mo kita tangan niya ko, malap pe hasil sito kaya. Hindi mo ko pupulong sini na. Ah, pating masa natin sini na. Niyok pe yung chat keluar, tang ibe wat ikain to. Ah, orang men. Ah, ini bikin zaman ni kita miskin. Ah, tama ako sumunod sa kamu dah. Ah, aku ganun ko ngira ko ujon ko aku. Ku salahin ko na baka ko naman ako niyok ko. Ah, tama ako sumunod sa nina. And wajib ko tulis ka N C2 selepen. Okay lah singa. Tapos ako dito. Ibang pa. Dapat sa polisi. Sana to niya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama di video lawak-lawak Aceh Singkil. Ya. Untuk video selanjutnya jangan lupa ditonton lagi guys. Ya. Di sini kami ada sekitar 4 orang untuk memperkenalkan video-video lawak Aceh Singkil dan Kota Sibulu Salam. Jangan lupa di subscribe nanti di Singkil Channel. Sebelum saya memperkenalkan diri saya perkenalkan diri saya dulu ya. Saya kenalkan nama saya Junedi Capa, asli dari Kota Sibulu Salam. Perkenalkan nama saya Romi Alfiano yang berbagai Nangkonio. Perkenalkan nama saya Adam Mewak. Coba klik di Facebook akan muncul. Jangan lupa di subscribe di bawah itu ya. Perkenalkan diri saya Tarwan Munti. Ikut selanjutnya nanti. Iya betul. Betul guys.